Hey, mana pergi semua ni? Kenapa lambat macam ni? Cepatlah sikit. So guys, kalau you all dapat lambat, jangan marah kami guys. Kami minta maaf sangat-sangat terlebih dahulu Kita dah masak secepat yang mungkin. Yang lambat kemungkinan lah ada faktor cuaca hujan, Lala lambat pick up. Okay, sebab hujan. Kita tak boleh nak salahkan abang-abang Lala Move kita guys. Sebab apa? Diorang pun cari rezeki. Diorang pun bawa motor berhati-hati di jalan raya. Diorang tak boleh terlampau laju. So, kepada customer-customer, tolong faham kita punya situasi. Sebab kita buat penghantaran menggunakan delivery. Kalau macam Lala lambat pick up, tapi tak adalah lambat sangat. InsyaAllah dalam 5-6 minit lagi sampailah dia. Okay? So, harap minta korang tolong, apa korang panggil? Minta you all semua toleransi je. Itu je. Okay. Minta korang bersabar sikit je. Kalau macam lambat sikit tu okey kot. Tapi kalau lambat 3-4 jam tu awak boleh komplain dekat saya lah. Itu dah melampau sangat. Tapi kalau lambat 10 minit ke 15 minit ke, harap jangan ambil hati lah guys So jangan stop order dengan kita dekat warung Bagel Bintang. Okay. Assalamualaikum. Join live kita.